skidt. Konaté, Flø. Og så kommer den her. Abu Ali. Det er ikke slut! Der kommer den! Vendsyssel! 1-0! Og det er vel sandt Anton Søjberg. Den unge mand, der er på startopstillingen for første gang i sæsonen. Der bringer Vendsyssel foran og scorer også deres første mål i oprykningsspillet. Noget rod. Men det ender altså med en Vendsyssel-scoring. Og så er der en lille smule pres på for Sønderjyske. Hvis ikke de vil tabe det for. Já, við rektu þessu. Boltinn á tegin, skalla frá. Kemur þetta harku og komin eitt í gegn. Þetta er mark! Það er Søjberg sem setur þetta næra festar innsiglan fyrir aftan sig og klárar fram hjá Ólafi í markinu. Þetta lá í loftinu. Og Fylkir aftur komnir í slæm mál. Sjáum þetta skallinn og hann kemst þetta inn fyrir. Klárar þetta. Á miðuna. Hann er Alex Frey en Línni henni tilbaka hjá Atla Hrafni Andarssoni. Hann kemur Anton Søjberg. Anton Søjberg fyrir skoti með vinstri og þessi er í netinu. Fyrir af Eiði Aroni og syngur í fjærhorninu. Anton Søjberg að koma Hákvæðingum í 2-0. Það má vera ánægður með þetta. 3 mörk. Haraldur hann gætir ekki að segja vel gert. Örvar hirði bolta bara Haraldi. Örvar að horfa á vinsturlöfuna. Laumar hann minna Anton. Anton går í færi. Anton er færi. Klárar þetta frábærlega. Anton Søjberg. Sendingin í Örvar ekkert verri. En frábær afgreiðsla. Hákvæðingur er búin að jafna. Takk fyrir. Geggjað mark hjá Antoni. Sáum hann að Haraldi inn að taka stíginn 3. Kemur Kjartan hendi í henni pressuna. Arnar Björgvin gerir vel hérna skallar hann og Atli Þór er dett í góða stöðu. Atli Þór Jónsson tekur svolítið stóra snertingu en Sindri missir hann. Klaufalit afvæðingur. Þeir eru að komast í 2-1. Anton Søjberg. Ákaflega klaufalegt hjá Loga Hrafni Róbertsen og Sindra Kristni Ólafsson. Ég veit ekki hvað þeir voru að gera þarna bræðurnir í vörninni. En sáum Anton Søjberg fyrir. Og Lasse Steffensen kommer ud med bolden. Kan ikke få slået den forbi Pierre Kanstrup, men Søjberg kan. Her er Karl Lange med en flugter. Søjberg bold i dybden her, kommer ind mod Lasse Steffensen. Nøj på stangen! Rune Fransen! Getur ekki hægt að skora. Henni sá Kristján Snær finnur Atla Arnars. Hann inn á Anton Søjberg og þetta er frábær lauma hjá Søjberg og mér sýnist að vera Richard King som spiller resten, en þessi afgrænsla er líka geggjuð. Det vil bringe dem op på 4 foran Sønderjyske. Så vil de altså ikke komme op af point, hvis de skulle vinde i morgen. Sønderjyske. Så er der altså også en mulighed for, at de er Superliga.
Abu Ali med masser af plads ind i feltet. Abu Ali! Og så... Jeg vil gerne have det hurtigt sat i gang. Vendsyssel. Og det gør de klogt i. Oscar Buch måske til afslutning. Ja, det er ganske fint. Emil Nielsen op i brystkassen på Buch. Der ligger Sander Hyltoft. Han kan godt sparke, og det gør han. Overlæggeren tager fra. Og så er der måske muligheder for videre over Abu Ali. Abu Ali ind i feltet, for afsluttet. Den får han altså. Søjberg med en rigtig god bold. Kunder til. Gør det ikke til 3-2. Gode Vendsyssel ting det her. Kan kun til komme til den? Nej. Flø er vågen. God bold til Abu Ali. Abu Ali stadigvæk, men... Skidt boldbehandling her. Swipe, der flagrer, så er der plads til Vendsyssel. Søjberg er rigtig dygtig til det her med at drive bolden frem. Og det gør han godt. Spiller den bredt ud til Oscar Buch, der kommer ind i feltet. Buch, afslutning, skidt afslutning. Og jeg kan også se, at der er en hulens masse Vendsyssel-spillere i orange veste, der er så småt at ved at gøre sig klar til at måske skulle på banen inden så længe. Den her Søjberg, der glider forbi Jeppe Grønning. Udfordrer. Der er det meget, meget tæt på, at Vendsyssel. Henriksen, masser af plads til at slå indlægget. Ingen pres på ham overhovedet. Mads Greve står placeret inde i feltet. Og så er der måske et bagrum at løbe i her for Anton Søjberg, der godt nok ser træt ud, men han løber alligevel den her bold op. Han får 3 mand, der kommer og hjælper ham. De er faktisk 4 mod 3 i den her situation, Vendsyssel. Det skal de afvikle godt til Rensberg. Ja, kommer med, og der skal det være 2-0, og det bliver det. Man sidder og frygter, der bliver 0-0. Det skal det ikke blive. Der er for meget spil i det her oprykningsspil til, at nogle af holdene nærmest skal bruge 0-0 til noget. Abu Ali. Altså ja, så går, så kommer han til Abu Ali. Falder ned for fødderne af ham, men boldomgangen. Kun er til. Så er ikke Hyltoft med, men han tager Søjberg med. I Danmark på den her tid af året. Jeg skrev med en lang violin op imod Søjberg. Dannevang er ved at gå helt galt af den. Steffensen får